65.000 nemačkih vojnika. Našlo se oko 20.000 četnika. A tih 20.000 četnika imali su svoj obruč nad oko 15 do 16.000 partizana. Kraljevina Jugoslavija 1942. godine. Jugoslovenska vojska, poznata pod imenom Četnici, izvodi diverzije i sabotaže protiv nemačkih transporata, jača svoju organizaciju i sprema se za dolazak zapadnih saveznika na državne granice. Za dan tog dolaska bio je vezan prelazak sa gerilskog na frontalni rat protiv sila osovine. Međutim, u Kraljevini paralelno teče još jedan rat, postajući sve žešći između četnika i oružanih formacija Komunističke partije Jugoslavije, zvanih partizani. Oni su kao svoj glavni ratni cilj postavili izvođenje revolucije, to jest borbu za vlast. Za razliku od četnika koji su gledali na zapad, partizani su gledali na istok, nadajući se dolasku Crvene armije. Smatrali su da vesti o teškim porazima Sovjeta na istočnom frontu nisu tačne. Zato su i početkom 1942. godine noću palili vatre, očekujući dolazak sovjetskih padobranaca, kojih je po njihovom ubeđenju bilo toliko mnogo da bi ishod rata rešili u kratkom roku. To ubeđenje komunista već tada je uslovilo prelazak na takozvanu drugu fazu revolucije. Dok je prva faza revolucije podrazumevala borbu za vlast, druga faza je značila ubijanje stvarnih i potencijalnih neprijatelja njihove vlasti, narodnih neprijatelja, kako su ih oni zvali. Glavni neprijatelji komunista bili su četnici, a zatim lideri demokratskih političkih partija, sveštenici i bogatiji građani koje su nazivali kulacima. Karakteristične naredbe Josipa Broza Tita, šefa komunističke partije, u ovo doba su bile: morate biti potpuno energični i bez svakog milosrđa. Strijeljajte masu onih koji su bili prešli iz partizana na stranu četnika. Ili likvidirajte sve špijune, petokolonaše, razbijače narodne borbe na vašoj teritoriji. Žrtve su bacali u jame, a na najvećoj masovnoj grobnici sa 240 civila ubijenih na pravoslavno Badnje veče 6. januara 1942. kod Kolašina u Crnoj Gori razapeli su leš psa i napisali: ovo je pasje groblje. U istočnoj Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori do proleća 1942. ubili su oko 2000 civila. Leta te godine žrtve su vađene iz jama i sahranjivane, što pokazuju ove slike. U istočnoj Bosni glavni neprijatelj komunistima bio je major Jezdimir Dangić, koji je oslobodio tu oblast od formacija Nezavisne države Hrvatske. Komunisti su bili slabiji od Dangića, pa se udružuju sa ustašama. Nemačka grupa Bader je izveštavala iz Bosne. Ustaše, domaći partizani, muslimani, na kraju bande koje su se probile iz Crne Gore, bore se rame uz rame protiv srpskih snaga pod Dangićem. Prema nemačkim dokumentima, protiv četničkih jedinica Jezdimira Dangića borile su se ustaška Crna legija pod komandom Đure Francetića i partizanska prva i druga proleterska brigada pod komandom Koče Popovića. Prema nemačkim dokumentima, ustaše su u tim borbama snabdevale partizane municije. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2400 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja: falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi je saradnja partizana sa Nemcima, ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi, zabranjena istorija.
kako i zašto se i danas istorija Drugog svjetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. 4. knjiga Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. 5. knjiga u ponudi Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2400 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine putem maila pogledi kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. U bitkama kod Kolašina, maja 1942. i na Gatu u Hercegovini, juna 1942. četnici nanose teške poraze partizanima. Komunistička glavnina od nekoliko hiljada boraca tada odlazi na krajnji zapad Bosne, gde proglašava Bihaćku republiku. Partizanska teritorija označena je na ovoj slici s kraja 1942. na mapi iza Josipa Broza Tita, tako što je 2 puta uveličana. Osnovna crta komunističke paravojske bio je njen izrazito prohrvatski karakter. Najviše jedinica imala je takozvana Narodno-oslobodilačka vojska Hrvatske, kojom je komandovala Komunistička partija Hrvatske. Početkom 1944. pod ovom formacijom nalazilo se 5 od ukupno 11 partizanskih korpusa. Narodno-oslobodilačkoj vojsci Hrvatske komunisti su dodelili znatno veću teritoriju nego drugima, mada su i decembra 1943. godine većinu hrvatske vojske, kako je nazivao Tito, i dalje činili Srbi. Kod dela Hrvata to je stvorilo ubeđenje da se saradnjom sa partizanima i prelaskom u njihove redove mogu anulirati posljedice poraza nacističke nezavisne države Hrvatske. Zamenik načelnika partizanskog vrhovnog štaba Velimir Terzić obavestio je Tita 17. januara 1943. o dolasku ustaške delegacije, naglašavajući: ovim ustaškim pregovaračima, parlamentarima, po mome mišljenju, trebalo bi staviti do znanja da je bezuslovno potrebno da donesu originalna zvanična punomoćja od Pavelićeve vlade, a ne ovako od nekih raznih delegata. Već sutradan, 18. januara, komandant 4. zone tzv. Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske, Vicko Krstulović, obaveštava Tita da je Pavelić poslao svog ministra Nikolu Rušinovića. Krstulović je prenosio Pavelićev zahtev koji je glasio: ovo pregovaranje i sporazum sa partizanima mora biti apsolutno tajno pred Njemcima i Italijanima. Hrvatski narod je konačno postigao svoj najveći politički državopravni cilj, stekavši uskrsnu nezavisnu državu Hrvatsku. Po prijemu Krstulovićevog pisma na sastanak sa Pavelićevim ministrom dolazi lično Josip Broz Tito. Sastanak Broz-Rušinović predstavlja najviši kontakt te vrste tokom Drugog svjetskog rata. Sastali su se lični izaslanik šefa jedne nacističke države i šef sekcije Sovjetskog saveza za Jugoslaviju. Komunisti su činili velike ustupke Pavelićevoj NDH i pre i nakon sastanka Broza i Rušinovića. Najvažniji ustupak bio je taj da komunisti za svo vreme rata nisu učinili nikakve veće diverzije u široj okolini Zagreba. Komunistima nije padalo na pamet da napadnu koncentracioni logor Jasenovac, u kome je dnevno ubijano po 1000 Srba. Ti Srbi su uglavnom bili familije partizana, koje su komunisti umjesto napad na Jasenovac usmeravali da svoje akcije usmeravaju prema četnicima. Kada je 15. novembra 1942. izdao direktivu za nastupanje u pravcu centralne Bosne, Tito je napisao oštrim tonom: prema četničkim vođama i zatrovanim četničkim bandama treba biti nemilosrdan. Zatim je ponovio: napominjemo vam da se na Ozrenu nalaze zatrovane četničke bande. Međutim, u Titovoj direktivi od 25. novembra 1942. za napad na ustaški garnizon u Livnu srećemo drugačiji ton. U samome Livnu ima oko 500 do 600 ustaša, većinom mlađih boraca. Ova neprijateljska posada ne ispoljava nikakvu aktivnost prema našim jedinicama. Zato vi trebate sa seljacima u Livanjskom polju postupiti oprezno i pokazati se kao pravi narodni oslobodioci i zaštitnici. Postojali su i takozvani fingirani napadi na formacije Hrvatske nacističke države.
Ovo je Titova direktiva od 2. jula 1943. Ako predstavnici Hrvatske domobranske vojske ne pristaju na javnu predaju, pristati i na fingirani napad na njihov garnizon, gde će biti tačno ugovoren i predviđen način predaje. Titovom direktivom propisan je postupak sa Hrvatima. Svi koji su to želeli mogli su da stupe u partizane pod istim činom kao u NDH. Ako neko nije želeo da stupi u partizane, mogao je da ode gde želi i to pod punom ratnom opremom. S druge strane, dan ranije, 1. jula 1943. načelnik partizanskog vrhovnog štaba Velimir Terzić izdao je sljedeću direktivu. Sve pohvatane četničke grupice odmah streljati na licu mesta. Leta 1942. sve zaraćene strane na Balkanu verovali su da će naredne godine doći do iskrcavanja zapadnih saveznika na Jadransko more. Pripremajući se za savezničku invaziju Jadrana, general Draža Mihajlović odlazi u Hercegovinu, gde se 13. jula 1942. sastaje sa komandantima iz zapadnih krajeva. Glavnu ulogu za osvajanje prilaza moru radi stvaranja mostobrana za iskrcavanje saveznika Mihajlović je poverio starom četničkom vojvodi Iliji Trifunoviću Birčaninu. Nemci su uskoro saznali za Mihajlovićev plan. Potvrđeno je da se razvio Mihajlovićev pokret u Hercegovini i Crnoj Gori. Ovdje je otkrivena veza sa britanskim podmornicama, piše u mesečnom izveštaju operativnog odeljenja Nemačke komande Jugoistoka od 31. jula 1942. General Mihajlović je uoči savezničke invazije na Jadran postavio dva cilja: uništenje komunističke Bihaćke republike i uništenje nezavisne države Hrvatske. U vezi prvog cilja, Mihajlović je svojim komandantima 28. avgusta 1942. naređivao: akcijom iz istočne Bosne i Hercegovine, Dalmacije i Like uništiti i posljednje njihove ostatke u zapadnoj Bosni. U vezi drugog cilja, Mihajlović je izvestio jugoslovensku vladu u Londonu: u toku zime sa mojim jedinicama stići ću do Karlovca i Zagreba. Uništenjem Pavelićeve Hrvatske udaram na živčane arterije naših najvećih neprijatelja Nemaca. Plan generala Mihajlovića za napad na Partizansku republiku nije ni izveden jer su Nemci preduhitrili četnike. Očekujući savezničku invaziju Jadrana, Hitler je u jesen 1942. poslao pojačanja. Na teritoriji okupirane Kraljevine Jugoslavije tada se nalazilo 6 nemačkih, 6 bugarskih i 10 italijanskih divizija. Decembra 1942. u Beogradu osovinski generali donose plan za operaciju Weiss. U prve dve faze ove operacije trebalo je uništiti komuniste u Bihaćkoj republici, a u trećoj fazi četnike u italijanskoj okupacionoj zoni. Italijani su prihvatili nemački plan, ali je komandant njihove armije na Jadranu, general Roata, odmah saopštio da mu akcija protiv četnika nije ni na kraj pameti. Tako je operacija Weiss izvedena samo protiv partizana, počev od 20. januara 1943. Plan operacije Weiss Nemci su krili od Hrvata, pa čak i od svog ambasadora u Zagrebu. Ipak, Ante Pavelić je nekako saznao tačan datum napada i o tome je odmah obavestio Josipa Broza Tita. Josip Broz Tito tada 2 od svoje 3 mobilne divizije šalje u napad na četnike. To iskorišćavaju Ustaše, upadaju sa druge strane u takozvanu Bihaćku republiku i masakriraju srpske civile. Komunistička Sovjetska republika raspala se kao kula od karata bez prave bitke. U zapovesti komandanta 7. brdske SS divizije Princ Eugen, generala Artura Flepsa, od 17. februara 1943. skoro mjesec dana od kako je počela operacija Weiss, doslovce piše: može se očekivati da će neprijatelj pružiti svoj prvi otpor. Prema nemačkim izvorima, sve ukupno u operaciji Weiss stradalo je oko 8.500 partizana, dok se za vreme cijele operacije stradalo 335 nemačkih vojnika, a otprilike je isto toliko gubitaka bilo i kod Hrvata. Posle Užičke republike, Nemci su sada drugi put ozbiljno krenuli na komuniste. Posljedice su bile iste, potpuni slom. Samo ova republika je bila mnogo veća, pa tako i drama pri slomu. Komunisti su kasnije govorili da je narod svojom voljom krenuo za njima. Na 5. kongresu KPU 1948. godine Broz je rekao: sa našom vojskom ogromna masa od 50.000 žena, dece i staraca povlačila se ka Livnu. Sve jedinice ostavljene su na svojim položajima, dok se vrhovni štab sa 3 proletarske divizije povlačio ka Neretvi.
Međutim, ni jedna jedinica nije ostavljena na položajima, a spas za srpske civile ležao je u povlačenju na četničku teritoriju ili u italijansku okupacionu zonu. Oni su to i želeli, ali komunisti su ih silom sprečili. Tako su od hrvatskih formacija, mraza i gladi tada stradale desetine hiljada srpskih civila. Od najboljeg ljudstva Broz formira glavnu operativnu grupu brojnosti oko 15.000 partizana i upućuje ih ka četničkoj teritoriji na jugoistok. Istovremeno Mihajlović šalje oko 20.000 četnike iz istočne Bosne i Hercegovine i Crne Gore u susret da ih oni dočekaju na Neretvi. Bitka na Neretvi. Najskuplji film socijalističke Jugoslavije. Film se završava partizanskim prelaskom reke, dakle pobjedom partizana. Druga stvar, historiografija socijalističke Jugoslavije. Ona uvodi i jedan boj za Nevesnije, dakle bitku završava partizanskim osvajanjem prvog grada iza reke, a to je bilo Nevesnje. Treća stvar, savremena historiografija. Ona uvodi u priču još dva boja za Nevesnje. Jedan u kome ga četnici vraćaju natrag i drugi u kome ga partizani ponovo osvajaju. Međutim, postojalo je 6 bojeva za Nevesinje. U posljednjem, 6. boju, četnici savladavaju partizane i odnose konačnu pobjedu u bici na Neretvi. Postavlja se pitanje zašto general Mihajlović nije poslao više jedinica na Neretvu, već je protiv komunističke glavnine angažovao uglavnom lokalne snage. On je tada u stvari naređivao akcije protiv Nemaca. Obaveštajci su mu sa svih strana javljali o nemačkim transportima prema Primorju u očekivanju savezničke invazije, naročito prugom Brod-Sarajevo. Po njegovoj naredbi, ova pruga je tada razorena i zato su Nemci organizovali operaciju Teufel protiv četnika na Ozrenu upravo u vreme posljednjeg boja za Nevesinje, aprila 1943. Ovo je mapa originalnog nemačkog plana operacije Teufel. U isto vrijeme komunisti su obnovili svoje stare kontakte sa Nemcima. Zajedno sa njima dogovorili su koordinaciju zajedničke borbe protiv četnika i Britanaca, čije se iskrcavanje očekivalo na Jadranu. Partizanski komesari širili su pesme poput ovih: ako dođu debeli Englezi, čekat će ih naši mitraljezi. Radio Slobodna Jugoslavija, koji je emitovao program iz Sovjetskog saveza, javljao je 17. januara 1943. Ako se jedna englesko-američka vojska bude iskrcavala na Balkan sa namerom da uspostavi anacionalnu jugoslovensku vladu u Londonu, jugoslovenski će se narod silom odupreti. Tito je 12. oktobra 1943. pisao Moskvi: mi nećemo dozvoliti ovo iskrcavanje bez naše saglasnosti i spremni smo da se suprotstavimo silom. Proleća 1943. godine komunisti su držali u zarobljeništvu 26 Nemaca, većinom civila i jednog majora. Zahvaljujući njima, Tito šalje kod Nemaca 3 člana svog vrhovnog štaba. U ovlašćenju je pisalo da će se razgovarati o razmjeni zarobljenika kao i o svim ostalim pitanjima koja će postaviti ova delegacija. Načelnik štaba nemačke komande u Hrvatskoj već posle prvih razgovora pisao je generalu Horstenauu. Oni izjavljuju da se ne bore protiv Hrvatske države i ni pod kojim uslovima ni protiv Nemaca, već isključivo protiv četnika. Oni su spremni da se oružano bore protiv svakog neprijatelja koga bi Nemci označili i protiv Britanaca kad se budu iskrcali. Kada je saznao za pregovore sa komunistima, Hitler je naredio: sa pobunjenicima se ne pregovara, oni se streljaju. Međutim, lokalni nemački komandanti neko vrijeme su se oglušavali o ovu Hitlerovu naredbu, tako da su kontakti sa partizanima prekinuti tek sa početkom nove nemačke operacije, operacije Schwarz. Kao cilj operacije Schwarz, Ler je naznačio uništenje četnika u Crnoj Gori, a Hitler je zahtevao da se jakim dnevnim i noćnim udarom bombarduje Kolašin, verujući da se tu nalazi Mihajlovićev štab. Tom prilikom Ler je tražio i dobio da se specijalno za ovaj poduhvat sa istočnog fronta dovede prva brdska divizija, jedna od najuglednijih u nemačkoj vojsci. Na ovim snimcima vidimo prvu brdsku diviziju prilikom pobadanja zastave na vrh Kavkaza osvojen od Crvene armije. Vrhovna komanda Wehrmachta dala je svoje primjedbe na plan operacija 24. marta. Najvažnija primjedba odnosila se na to da se plan operacija ne otkriva Italijanima. Oni su verovali da će Italijani odati plan operacija legalizovanim četnicima, a da će ih ovi preneti Mihajloviću. Posljednjeg dana marta, jedan od najbližih Hitlerovih savjetnika, general Jodl, potpisuje odobrenje za izvođenje operacije. Jodl je pisao:
Posle uništenja Titove komunističke države treba uništiti organizacije i snage nacionalnog srpstva pod Mihajlovićem sa ciljem da se obezbedi pozadina za slučaj neprijateljskog iskrcavanja. Tokom marta meseca operacija Švarc planirana je isključivo radi uništenja četnika u Hercegovini i Crnoj Gori, što je trebalo da se izvrši u maju i junu. Međutim, pošto su u međuvremenu komunističke jedinice upale u naznačeno područje, to je trebalo uništiti i njih. General Rudolf Litters u zapovesti za pokretanje operacije Švarc od 6. maja piše da partizana ima oko 15.000 i da se nalaze u borbi protiv brojno nadmoćnih četničkih grupacija. Litters nastavlja: naročito treba Mihajlovićev štab uhvatiti i uništiti ga sa svim njegovim pomagačima i oficirima za vezu. Glavni štab Mihajlovića je najvažniji cilj. Unutar obruča, koji je početkom maja 1943. godine načinilo 65.000 nemačkih vojnika, našlo se oko 20.000 četnika. A tih 20.000 četnika imali su svoj obruč nad oko 15 do 16.000 partizana. Ti partizani nalazili su se na severu Crne Gore. Operacija Švarc počela je 11. maja. Na zapadu Nemci su napali četnike s leđa dok su se oni borili protiv partizana u dolini Pive. Na istoku general Mihajlović se sa vrhovnom komandom i britanskom misijom izvlači iz obruča 2 sata pre nego što je prva brdska divizija uspjela da zatvori obruč. U zapovesti prvoj brdskoj diviziji od 14. maja kao neprijatelj broj 1 u operaciji Švarc umjesto četnika, što je stajalo u dotadašnjim naredbama, navedeni su komunisti. Operacija Švarc protiv komunista počela je 17. maja. Milovan Đilas svedoči o raspoloženju u vrhovnom štabu kada su stigle vesti da Nemci napadaju i partizane. Tito je uzbuđeno mašući izveštajem doviknuo Rankoviću i meni: to znači da Nemci lažu, nikada nismo bili u većoj opasnosti. Znajući za operaciju Švarc, nemački obaveštajci su na kraju takozvanih martovskih pregovora rekli partizanima da u oblasti između Sarajeva i Višegrada ima čak 80.000 nemačkih vojnika. Zato je vrhovni štab naredio prva 2 pokušaja proboja na suprotnu stranu, pravo na prvu brdsku diviziju. Komunisti u narednom periodu pokušavaju da se izvuku u pravcu Foče, što jednoj njihovoj grupi najzad uspeva. Nemci su smatrali da je do ovoga došlo pre svega zbog slabog držanja Hrvata iz 369. legionarske divizije. Kako pišu u dokumentu, nemački oficiri su bili ogorčeni na ove Hrvate, jer ni primjenom najoštrijih metoda nisu uspeli da ih nateraju u borbu. Nemci su izbrojali 7.489 poginulih partizana. Partizanski gubici procjenjivani su još na 4 do 5.000, što od bolesti, što od gladi. Nemci zbog straha od zaraze pegavog tifusa nisu mogli da izbroje sve žrtve. Prema nemačkom izveštaju, četnički gubici u operaciji Švarc iznosili su 17 poginulih i 3.764 zarobljenika. Prema tabeli o gubicima koju je sačinio general Litters, nemačke jedinice su imale 583 poginula, od kojih je 92 iz Hrvatske 369. legionarske divizije. Mada je po okončanju operacije Švarc general Litters izdao pohvalnu naredbu koja počinje rečima: vojnici, operacije protiv četnika i komunista završene su. Glavnina neprijatelja je uništena. Nemački vojni izveštaj ipak priznaje da su se četnici iz razliku od partizana na vreme izvukli. U ovom dokumentu se navodi: dok je četničkim odredima uz delimičnu italijansku podršku uspelo da se većim delom na vreme izvuku u Srbiju i u krajeve koje je zaposela italijanska vojska, glavnina komunističkih bandi između Pive i Tare mogla se opkoliti i uništiti. Da je avgusta 1943. na teritoriji cele Kraljevine Jugoslavije bilo svega 25.000 partizana, najprije sam saznao iz izveštaja američke obaveštene službe iz toga doba. Kasnije sam nabavio komunističke zbornike ratnih dokumenata, koje su oni sami objavili posle rata, izbrojao sam sve njihove jedinice i zaista sam vidio da ih je bilo samo 25.000. Njihova malobrojnost bila je prvi razlog što nisu imali plan za očekivanu kapitulaciju Italije. Drugi razlog bio je taj što su i komunisti znali za nameru Italijana da pređu na stranu zapadnih saveznika i stupe u borbu protiv Nemaca zajedno sa četnicima. Vlada Velike Britanije tražila je početkom 1943. godine od jugoslovenske vlade u Londonu plan za iskrcavanje saveznika na Jadran u sadejstvu sa četnicima.
Dokument pod nazivom Plan za invaziju Jugoslavije predat je Britancima 12. marta 1943. godine. Plan je predviđao invaziju od reke Bojane do reke Neretve. U to vrijeme i Britanci su verovali da će do invazije doći. Po dobijanju plana invazije Jugoslavije, general Mihajlović je napravio plan akcije. Opšta Mihajlovićeva naredba za jedinice u priobalju glasila je: ove godine naši saveznici nameravaju da svojim ogromnim raspoloživim snagama definitivno potuku snage sila osovine i time donesu toliko dragu slobodu celoj porobljenoj i namučenoj Evropi. Vojnicima na jedan čas pre početka napada na pojedine italijanske garnizone objasniti da se diže po naređenju njegovog veličanstva kralja opšti narodni ustanak u svim srpskim zemljama. Kada se 8. septembra uveče saznalo za kapitulaciju Italije, četnici kreću u ofanzivu protiv Nemaca. Do kraja septembra četnici Italijani su potisli Nemci ispod grude i napravili mostobran za prihvat savezničkih trupa koje su očekivali. Britanska vojna misija u četničkim redovima javljala je 29. septembra 1943. svojoj centrali. Duž obale od Dubrovnika do Kotorske pomorske baze, Italijani i Mihajlovićevi ljudi zajedno tuku Nemce. Velika bitka blizu Grude. Do 5. oktobra 1943. godine jugoslovenska vojska je potisla osovinske formacije iz doline reke Drine i Lima. Oslobođeni su od Ustaša i Nemaca Prijepolje, Višegrad, Bajina, Bašta i drugi gradovi. Cilj je bio da se zauzme što više prostora u zaleđu Jadrana i omogući što brže napredovanje saveznika. Najveća antiosovinska operacija na Balkanu pre dolaska Crvene armije izvedena je posle oslobođenja Višegrada. Između 7 i 8 hiljada Nemaca, Hrvata i muslimana utvrdilo se na frontu Jabuka, Mesić i Rogatica, koji je probijen 14. oktobra od strane 10.000 četnika Drinskog i Romanijskog korpusa, kao i letećih brigada Cerskog, Mačvanskog i Javalskog korpusa. Nemci dovode pojačanja u Sarajevo, očekujući četnički ustanak i u samom gradu. Doveli su jedan puk iz Albanije, jedan puk iz zapadne Bosne i jedan SS bataljon sa mora. Tok ovih događaja moguće je pratiti iz sata u sat, zahvaljujući operacijskom dnevniku 369. Nemačko-Hrvatske divizije nedavno pronađenom u Bundes arhivu. Do 20. oktobra oko 18.500 četnika opkoljava Sarajevo sa 3 strane. Poslednju liniju odbrane Nemci postavljaju na liniji Sokolac-Mokro-Pale. Sokolac je držala prva ustaška brigada i četnici su tu planirali odlučujući napad za noć između 22. i 23. oktobra. Već je bila izvršena artiljerijska priprema, ali 2 sata pre početka opšteg napada četnike sa leđa napadaju partizani. Mi se tučemo u Sokolcu 2 dana da isteramo u Nemce. Bunkerisani u zemlji. Tučete iz zemlje, ne vidite ga nigde. Kada ga oko pola noći poče neko da nas tuče sa leđa. Pitam komandanta, šta je ovo? Ćuti. Naša braća, kaže. Mi smo se jedvo živo izvukli iz te zamke. Tim napadom partizana zaustavljena je najveća dotadašnja operacija protiv Nemaca na Balkanu, koju su izveli četnici u 2 pravca, prema Jadranskom moru i prema Sarajevu. Operacija je bila uzaludna, jer su u međuvremenu zapadni saveznici odustali od iskrcavanja na Jadransku obalu. U međuvremenu do tragedije dolazi u Dravskoj Banovini, odnosno Sloveniji. General Mihajlović je imao veliku podršku u Sloveniji ne samo među oficirima, već i među sveštenstvom i političarima. Njegova organizacija u Sloveniji sastojala se od 5 odreda i više hiljada ilegalaca. Na ovim snimcima vidimo slovenačke četnike kako slave rođendan kralja Petra II. 6. septembra 1943. uz katoličke verske simbole, jugoslovensku i slovenačku zastavu. 2 dana kasnije, kada je Italija kapitulirala, komandant jugoslovenske vojske u Sloveniji, major Karel Novak, pokušao je da stavi pod svoju komandu Slovence na službi u italijanskoj miliciji. Međutim, oni su se pokolebali jer su zapadne radiostanice pozivale ne samo Slovence, već i Italijane da se stave pod komandu komunista. Jedna italijanska artiljerijska jedinica zaista je prišla komunistima. Koristeći njene topove, partizani savladavaju najveću jedinicu slovenačkih četnika, Dolenjski odred, u Grčaricama kod Kočevja. Ova bitka je trajala od 8. do 10. septembra 1943.
Preostalih 122 četnika predalo se partizanima i svi su poubijani. Mnogo decenija kasnije, javnost je saznala da su se pod komandom generala Mihajlovića borili neki od najistaknutijih Slovenaca. Pukovnik Vladimir Vauhnik, pobratim generala Mihajlovića, osnovao je državnu obaveštajnu službu koja je slala važne podatke Britancima. Šef odseka ove službe u Veneciji bio je Zoran Mušić, jedan od najboljih slovenačkih slikara. Četnik je bio i Leon Štukelj, najuspešniji slovenački sportista svih vremena. Najveći slovenački ekonomista, dr. Aleksandar Bajt, šokirao je javnost kada je kao penzioner objavio knjigu Bermanov dosije, u kojoj je opisao svoj rad u organizaciji generala Mihajlovića. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2400 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi je Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svjetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2400 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine putem maila pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.